Pre, posle. Pogledajte kako smo napravili novu kuhinju u stanu starom 40 godina i saznajte koliko to sve zajedno košta. U pravljenju nove kuhinje od 6 kvadrata u stanu iz 80. godina prošlog veka prvo je bilo potrebno demontirati staru kuhinju, a potom skinuti postojeće podne i zidne pločice. Sav šut je bio odlagan u džakove koji su potom kamionom odvezeni na deponiju. Dakle, ne bacajte šut ispred kontejnera jer to naružuje grad, a pritom je i kažnjivo. Rušenje stare kuhinje sa odvozom na deponiju koštalo nas je oko 200 evra. Nakon rušenja na red su došle instalacije. Pored dorade instalacije vodovoda i kanalizacije, rađena je i elektroinstalacija, odnosno zamijenjena je elektrogalanterija, dodate su nove utičnice i pomerene su neke postojeće. Nove instalacije u ovoj kuhinji koštale su nas 270 evra. Potom na red dolaze pločice. Naravno, cena keramike može drastično da varira, ali se klijent u ovom slučaju odlučio za domaću keramiku koja je koštala oko 9 evra po kvadratu. Ukupan trošak za keramiku je 390 evra, uključujući i postavku koja je koštala 13 evra po kvadratu. Kada su pločice gotove, usledila je montaža kuhinje po meri koja izgleda ovako. Frontovi kuhinje napravljeni su od MDF-a sa rezbarijom izvedenom na CNC mašini. Ukupna cena ove kuhinje, dužine donjih elemenata 550, a gornjih 280 cm, iznosila je 1680 evra. Kada bi se umjesto MDF-a koristio Univer s povoljnijim okovima, cena je bila oko 1200 evra. Na ovu cenu treba dodati i nabavku bele tehnike, što je u ovom slučaju koštalo oko 1400 evra. Dakle, ceo projekat nove kuhinje u adaptiranom prostoru koštao je oko 4000 evra. Naravno, ove cene su informativnog karaktera i važe za konkretni slučaj, ali smo mi ovim videom zapravo želi da vam skrenemo pažnju na troškove koji vas mogu sačekati ako krenete u renoviranje, pa ćete samim tim moći lakše da organizujete budžet. Spremni?